Ana Đutunović stigla je do 3. godine Pravnog fakulteta. Mučila je muku sa obimnom i suvoparnom literaturom. Rešenje svog problema pronašla je u školi za učenje intelektualnih veština. Prošla je ceo kurs u trajanju od mesec i po dana. Brzo čitanje, tehnike pamćenja, naučili su nas kako da učimo, kako da rasporedimo vreme, koji su naši procesi i koje su naše faze zaboravljanja. Ovako ona priprema ispit iz pravnog prometa. Ovo je apsolutno kao crtež sasvim jednostavan, gdje koristim neke asocijacije koje su prosto mene asocirale na to što je bilo u oblasti. Naprimjer, ovo je bio pravni promet i to sam predstavila, naprimjer, imamo glavne oblasti. Naprimjer, mene je pravni promet podsjetio na slavovod. Potpuno je to kreativno. Ja sam naučila kako da mapiram svoje lekcije, kasnije kako da mapiram svoje oblasti, pa posle da mapiram i celu knjigu. Jedno od najvažnijih stvari koje vas uče u ovoj školi jeste i tehnika brzog čitanja. Dobro, sada ćemo da proverimo ove veštine brzog čitanja, da vidimo koliko je meni kao nekome ko nije pohađao školu potrebno da pročitam jednu stranu. Uključujem štopericu. ...25 sekundi. Sad ćemo vidjeti koliko je potrebno Ani da uključim štopericu. Ajde. 6 sekundi. 4 puta brže. Da vidim šta si ti zapamtila, šta si pročitala. Hajde, prepričaj. Ok, autor knjige 1969. godine, tada imao 11 godina i tada je kupio svoj prvi muzički stub u prodavnici. Ana je dala potpuno tačnu informaciju, pročitala je čitavu stranu samo za 6 sekundi. To zaista ljudima deluje naučno fantastično, ali to je jedna struktura, jedna vežba. Igor tvrdi da bi za početak trebalo iskoreniti kampanjsko učenje i uz dobru organizaciju i usvajanje tehnika ove škole za 10 dana bi trebalo da spremite bilo koji ispit. Mi hoćemo da pokažemo da svako od nas iskoristi 3 do 4% svojih intelektualnih kapaciteta za ceo svoj život. Hajde iskoristimo 5. Sa 6 smo svi Tesla. Studenti, nadam se da ste pažljivo slušali. Zašto da ne budete novi Tesla ako već postoji način?